najbolji način na koji se može objasniti meditacija usredotočene svjesnosti je taj da možemo si zamisliti kako je svatko od nas zapravo glavni glumac u filmu svog života. I stalno imamo neke uloge, stalno pričamo sami sebi neke priče. I najbolji način na koji meditacija usredotočene svjesnosti, znači fokus na sadašnji trenutak, nam daje jednu super moć je ta da taj glavni glumac napokon može odahriti i pređemo iz uloge tog glavnog glumca u zapravo običnog promatrača koji gleda u kinu šta se sve ovo oko nas događa. I kad se prebacimo iz sve uloge bivanja glavnog glumca u ulogu promatrača, dolaze svakakvi benefiti. Najveći benefit je možda to ta sposobnost da sad možemo regulirati bolje svoje emocije zato što smo udaljeni od njih. Dajemo se prostora da ovako gledamo, aha, pa šta se tu događa zapravo? I samim time stres koji se javlja u životu, imamo jedan nekakav balansiraniji odnos sa njime. Mislim da je to jedan veliki benefit. Drugi benefit je ta vježba je zapravo vježba koncentracije i time kroz druge stvari izvan tog službenog dijela meditacije gdje se sad koncentriraš na ono što se sad događa, život onda u ostalom dijelu dana isto bude lakši zato što kada odlučimo sad nešto raditi možemo se duže koncentrirati na nešto. Možda treći način kako smo svi zapravo već iskusili tu neku kvalitetu sadašnjeg trenutka je u momentima, u trenucima kada smo recimo na nekom putovanju i nekakav prelijep prizor se dogodi i htjeli ne htjeli moramo zastati pred tom planinom ili pred tim pogledom na more ili nečim takvim. Ili u momentima one iskrene velikodušnosti, kad odlučimo pomoći totalnom strancu i u tom trenutku jednostavno ta priča našeg života stane i onda jednostavno biti slobodan u trenutku i iskusiti tu veličinu tog trenutka. U tim različitim momentima mislim da smo svi nekako već iskusili šta je to, koji je benefit toga biti sada i ovdje. Ali ima nešto vrlo važno kada to možemo sami, zato što vježbamo, kada to možemo sami proizvesti u bilo kojem trenutku, pa možda čak i ako je to trenutak velike patnje ili nezadovoljstva i onda zastati i pogledati šta se tu zapravo događa. To ne znači da generalno trebamo ne mijenjati stvari oko sebe, ali isto tako ne znači da nas sve što se događa negativno pa i pozitivno treba kao malo njihalo gurati lijevo desno.